And then see more Kwaba Adom TV health tips bedroom jumedi so na wotwe mu nyina ye bekasa afa aneurysm brofutitiri nanso ebia na ye condition bia eben wo ba yenim hawa etie ye de asede ma endpoint homeopathic clinic one mother romanti na ya bo awramu amamole health center ye ne nurse pani ya wo ha beti owusu ansa na wotwe mu nyina aneurysm woni ye ba bedi ho enkomo different endpoint was 0244867068 Arabia hawa woni endpoint eni enkomo ntie na wotwe 5 minutes yen che adwada de kosi efiada wo se 5 minutes no mo se no hu topic na ye ka ho asem oba pa me mo akwa be ye nia ye da sepa na wotwe wo se ye ka afa aneurysm na no ye condition be ya medical condition bia esaye mojabroso ohun sunsanso anaye kano brofocasem complication of hypertension na brofocasem na ne say abra entini na moja enemu no ayemre na aye weak na intumi ndi ni dwumaye enso still moja ne femu ne nti no enam say ayemre ne nti ehu balloon na ehu balloon na ema moja ne kota hono te se ne balloon ehu na say ebro so ana apai nti sa na aneurysm netie ehura na ebro so a pressure na too much na apai na sa condition ni eyade ekuni papa ekum krofo pa so ya adwen ma so na ansa na mekọ mu bio no de meka ne say ye fa enipa ni na omo medi 30 to 40 years kono etanya this condition na yefa young people so as say I start say eba below 29 nti eyade amaye ni na ye ni akon say e wo se ye bo ho dero na aneurysm no eyade a eye wa unya atenke bia nti brofocasem ni ye ka no asymptomatic as eto won so as say ntini ne paya eye den pa se wadwen beba so say eye ntini na apai because en century bia ended na obi bebi say ntini de say the moja na eko na ade ntini na aka say ntini na yemra ntini na nkasa no brofocasem e slender ade ebogo na ye wo ntini de moja eko akomanim ene ye wo ntini de moja eko nipadua ne ho de di moja na ekọ akomanum na efe ni vein no okọ hospital ni ye pese ye di nso so a eno na ye hwehwe no ene ye wo arteries de di moja na free akoma ne ho de aduane ne ahoodinduro akoma nipadua no eno arteries no na empimpi no aneurysm no esi ewo mu adentia efise moja na ekọ abonten na ekura ennuane mu ahoodinduro ene ekura mframa nti eya pressure na ewom no ano ye den nti se nam ntini ni mu a ebitumi ama ntini no abogo wow tina wotwe mu nkomo aye die no na we na nyempanimfo nko ayare eye obi a so me pacha eye obi a impimpi no mo etaye o mo paaye 30 and above and a common waha common I think so for the past last month in kwanipa for na mate say omewu wo aneurysm nti ya ade asese ate say de nti a ebu sese ne say enso mojabroso me say mojabroso ho sunsanso nti se wo BP na se one check na one control a ubetumi anya aneurysm ne be ene ye fe Ghana hanoma omo ya check omo BP no aye hu so mo mojabroso emu fa na omo nim so mo mojabroso ene omo nim so mo mojabroso emu fa nso no medro eya semo ene yemfa unsi ha o chanya me yad mo e beto so enti oba beti osu ansa na speni na wote say na wotwi ene ene wodi edi kan amare no aneurysm ai ho komode edi mesro tie ni yie fasedama endpoint homeopathic clinic so we are nko adia mema no I said mesro we are kona ko check your prostate no 0244867068 ochina nkwa hoden wo kwa fia amankwa tamaklo ebesehia